kami semua jadi menayu yublay belani ya kami kepat kepat pakai buat pelaru ini benyadan akan dikacak aku mengelong mentah ngai kubleru nadu irang basnang skeprisnang skep kaptisnang ibrokoi belasya ini betulang ya kan ika jimpin itu yang apa tong alban tong kita kandidat nak ni kemampuan dingai konsensi bat kameliang konsensi ngai kubleru nadu Sherman iba punya jaga di kecinggalang ngai kubleru nadu presiden nang ba jungi iba adan mila bersama iba lamru uameli jong kanakrat konsensi ngai kubleru nadu ikang facilitas ir iba lang presiden jaga youth wing ngai kubleru nadu iba marbut iba lang presiden jaga youth wing ngai kublei kerpang bat yipi ilang keme ilang pa isamla ihat kibaret kibalaiwan syakanika jingalang ngejungi bat shua bangan ya cikmat ngakwa bat pinju shua yaladi keketan ngejunga kadai ba alam kasta marbanyang ngasang ngasa hangni apa mongat mausmai ngadi kun jai kong John Mary marbanyang biba mansing syabong ngedan sangat cipara sangat kentai bangamalai sendang Bakakam kabanga atray ya kakam lajong. Bakajurung jong apat sakali kamsa nima sima kalang ba hadian ba kani ka party ka batmai ka jungi ka Voice of the People Party kami habang ai yakini kinangram kibaskam jakani ka party habang ai yakini kinangalam kiba khmat jong ka party kapenki yang takam mesem ka jonga ngadan kita ka jingkrang banya tray banya ket banya ba ringkat ba kani ka party Batai hakani ki election amili Tuba ngangadan betah hakani ke parti Kod ni kram sim pai syakatang Ada ingla job pat akui ke bentah Kata kalang Berpesutu iki padba Ya ke bor pisah Syua ke election amili Bat Hadin bing ladap yakani ki election amili Nakali yang ke parti Kila jib bebu syua yang aku mu organizing Jong ke parti Hakani konsensi ke jungi Kod kembali ke masuk Yang ngabangan sim ya kata ke bentah Namar ba ngaru ngamdadi ubreu bela jumlian hakam politics ngamdadi ubreu bela jumlian banyang bantran hakmat kipat ba ndai habang adan kita ka mensim banyaket banyaba ringkat ba ka parti na pendami ladi ke jingduai ngaminat ya hakam ka ba ka parti ka mensiap bat akari election api ngai syai to so jangan jingjob ina yo adu kemba arpuar rajar sanspa kendai pundre vote na kani ka magplang konsensi ujungi but na kani ka dang katahan ke jongpi ilayo adu kumba sawajar news pa vote hakaba ngiru kum kinang alam jaka party hakani konsensi imshim la pai pakat ban motor ban nganget ba ipat ba jang kani ka dang katahan ke jongpi kila terang kila kuasya yak ta ka jingkala Baradin belada dia kena election anti nagalian ke parti kila kesiap kaya yang asa kawin baka benta kata kalau banyak mi banyak kon ya kena election MDC nak kena ke pelang ingin kejungi kan ngai kubleru yang state election committee jangka parti kepala rai batnya kon yang akan ketiga benta bat nganget bakani kena kejingrai ke besta jangka parti bakadang remi bat kejengah kalau kejo bakadang rem jangka parti kata kalau bangin aswa ya kesensyar kadar kebekut lemar bangin sutu ba inumla bangin ya kas sarkar kebabha kebabet kebabang lendang aswa ya kesensyar kadar kebekut inumla bangin ya executive committee of the district council kebaklan ladang aswa ya kesensyar kadar kebekut ban ya kesensyar kadar kebekut idan kam bangin rat kongshwa ya kali jing bam sap lemar bangin sutu ba Kadiga cimam sab, kadiga nangsuan ke bakraw tam, amtang ya kecat penrew. Hendai wad ya karihi brokawai. Kecimam sab kamdi ya nak kadaw cuma cingduk. Baka cingduk ke kendrai namar ba, idan kibe ke babam sab. Urang diam jaga balang Katolik, Upo Francis Suwang. The corruption of the powerful is paid by the poor. Kemudian kecimam sab cingduk pada nak kabor, dari Brazil di kuduk. Kunci kiskim cingduk kuduk, ijar ngaido. Namaba dan kibre ki pembam sam ipam salia bat kini na iki hak lamtrai antrai jikuduk
Islova, ini ban ayu ublay, ublasi kini rota. Jang badan, Dr. Ricky, iba ublay. Ibri rota iba shur, iba chapang. Iba nu benyang benyele persya yang kini cimbam sob. Hak ba kejela. Hak ba kejat bendera yang sungi, kedua kecingkerman. Ini shur. Ini bagi asal yang tak kecinglang, apa kali kejela kecungi, bakuno gini beliau kebadan hakapor, gila dan por, gila siap kemat, tanah kebentar benbentar yang lede, bad abalah sang yang gini parti, pun diberi kebuka, jadi hewan sang gini parti cungi, banyak lagi banyak ket. Penyebab ringkat bakal ke parti. Amna kebentar benbentar yang lede. Nilai nak kebentar berkelipat yang kejela, berkelipat yang kejat bendera. Kebelah ngam setelah itu habarau keliang. Baik kecingwan kecungi mentang sengi akan kesenang tepi selamat penhidup. Yang ikut kandidat. Pekan kecing kesyang tepi. Kami ini bakal election NBC, apa district council. India kita kaman ni suku. Kita district council. Kita percaya di India, kami ini bakal ni kebetulan. District council kalau kebetulan bang, nak kebetulan di Jakarta Repat kicungi. Jadi kita keluar berlapan ke bakal, kita 6 schedule. Lima kata constitution Jakarta India, nadu senam kakendai sepak sampuan. Jadi kita stick keban yada iki hak lantrai mantrai kicungi keban pendem keban pesah suai ingi kon hajar jangan ni keberi nyautrap bat keban bu kian kedang siap kebaklan na kebenta kepatan kicungi bat bunsil bat gayi ini ki MBC kicungi apa kilat cipo district council kimlet ciu pada kata kacing staff pada dodo kebasukya na kebenta kajai bendera kicungi ila sulet tanpa ciu kemai sepak bat kendau talana yang ke district council dah ke bagi job nang ni nak kawin ke parti kilat cipo district council syakawai pat ke parti betul ni kini kita ke pelang ini mengindu nak yang tak jing itu jengi yalah jom pun usam pendu nak yang tak jing senjar jaka kendau siap ke jengi kendu nak yang tak jing senjar kita ki riti kita stor ke jengi kecungi ke parti penyekon yang akan election kemudian bagi persyaratan uno kandidat kemudian bagi persyaratan uno political party kemudian kecungi penyekon mentai akan election kemudian persyaratan kecunduk persyaratan kecung bangsap persyaratan kecung Malaysia kemat persyaratan kecung sensyap dan bot ini akan keketi ke pemerintah ipat-ipat Jokowi kasih janji kecungi ilasya sensyap dan bot akan serkar ke pemerintah pelingau bagi ilasya sensyap dan bot Marba, lalu bikin mau, ipai ba jangka, dikasih janji kecungi. Hadir bangi ladak, ya ke election amali. Iladan kata kecing kerang, kecing kuah, keceki bikin ya, abna bikin jid. Ya kita ginang mikmat. NBC, apa ke district council. Lagi ke sarkar, NDA 2.0. Kebelah lam kemat, tak NPP, UDP, BJP, HSPDP. Bila penjelana, nak kendera benai, syaka sisnam. Kini kepat cuca mana-mana kari kasih janca kecungi. Lalu penginang yo ayah kecelah mekelia. Kepat cudan kata kecik Islam. Banjir yang kita ginang mikmat. Apa ke district council. Tengah kini keketi ke pemerintah. Bagi sarkar. Kepada jiduk patba. Kan buram syuk. Yaki hak lantrai mantrai jungi patba. Kan buram syuk. Yaki tagi riti kita stor ki jungi patba. Kelayurannya yaki hak lantrai mantrai jungi patba. Inginan kahak bangin jet di KMPC Sisen San Senam Barakan ni keketi wamata Iyo berjet Sisen Real Senam Berdia kini Kisang berpetran Dah kebut Am dah kebor Ipat bakin hapa start Ban bisyar Ban suah bikin ay Ya kecik kesan Ya kum kini ki parti Kum ke parti nginget Ba kepada kum ke parti kepada tumai Nginget ba Sisen kesengi ini akan secari ke district council. Dekum way lagi kertang ke parti kasai. Yang semat ke jambi. Napa lebih ke jingkesan. Mapinay nga ke jingkesan kum mabihay akan lagi election MP berang sudah.
Kami lagi hakani cuy kenang rem. Oh ngamdan gay kebangangan pular semat ke Jompi. Nei tanggui ke pular kebangangan dan kelomba ladapi bet yang bangalang kumuta UNDC Jompi apa ke District Council ngangan langtang Syakri Jompi. Amu kendrabu Jompi. Kay kahak kepada Jompi upat ba kandai be ke Jompi ba. Ladapi bet yang bangalang kumuta UNDC Jompi apa ke District Council ngalet ru antang laga start jangan marwai. Kandai ngalet penyetrai rikat bat ke parti berlimpah kecingnya teli kejengi ki MDC jangka parti apa ke District Council ini akan mengintau ki ai ki baklan na ka beta ka jan bende kejengi berlimpah kecing kesan ke jampi hakani ti ke pamta yang kelang ru kecing kesan na beta ka parti kejengi berlimpah kecing kesan ke jampi yang kini ke parti prestasi sen ini bat penempat bat pendapat bat pendapat ya kini ke jelang tapi ia dia kejengi petang ini tiada kerja dari kejenga boleh sibuk boleh siajar